Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kita mau mukbang lagi guys. Bertemu lagi bersama saya Sandi Libret guys. Ay era ay nggak? Langsung lah guys. Baca doang lah guys. Coba. Dayat. Baca doang lah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Langsung guys kita jempol guys. Yang Mustafa bukan guys kabut mangap guys berapapun jangki guys. Yuk. Guys, Mustofanya mantap. Kali ini kita diet guys ya mah. Setelan diet. Tuh, setelan diet. Kencak guys ya mah. Gengkolnya guys. Mantap. Hot jeletot nak minum lah guys pasti nyokotnya guys minum lah buncis guys buat teh buncis yuk tuh guys buncis ke bawah gua guys bawakan sekarang guys cuma darte nyarapat mambo jengki tuh karuang guys jengkinya nih mantap. Hari ini kita tidak banyak bicara guys karena lagi lapar. Mantap. Lagi lapar guys sebenarnya mah. Mayu eta. Mayu camun bahasa Indonesia nama tinggal Dedeyeun
Delicioso guys. Hmm. Sama kerupuk. Nih. Wih, mantap. Wih. Edun. Mantap. Mantap kali ini. Dan mantap surantap. Asa ngebut euy dara. Ngebut guys. Mantap guys, jeung jengki jeung buah lenca. Mustopat atau KDR tuh lah. Irungan guys. Itu cicing kacamata gue. Begini kayak yuk guys bodo amat guys cahre. Wih. Wow. Golap guys tinggal itu aja. Aduh jengki nah guys. Jengkol seksi guys. Ini seksi jengkol. Mantap kali ini. Edun euy. Wih, mantap. Mantap. Oke, ngagayam heula guys sebelum penutupan. Wah, bener-bener beak. Wah, finish. Gimana guys Water lah guys, water. Pilak langsung. Mantap tenan guys. Terus guys, dah ieu tos F guys tuh. Finishing kitchen eating. Pokoknya mah kitu enggeussan inti nama guys. Tong poho guys, like suhare
Tiga sehari subscribe guys. Komen guys, komen di bawah video tah. Oh di handap nama guys. Terus guys, udah dah goodbye.